صل وسلم سلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وصحبه أجمعين صل وسلم سلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وصحبه أجمعين عمر dan Utsman Sayyidina Ali di Abu Bakar sahabat Nabi Tuan Fatimah binti Rasuli ya Rasulullah junjungan kami dalam hidupnya minta amalan pangkai tariwang lam kubur temas segolong tubuh gebala negafan pangkai dari wang amai terbenam dalam hidupnya minta amalan pangkai dari wang lam kubur temas segolong tubuh gebala negafan pangkai dari wang amai terbenam ya Maulana ya Habibi nuprekamo bauleti ya Maulana ya Habibi nuprekamo bauleti di sinan nupre ya Rasulullah urang kiamah syafa'an beri di sinan nupre ya Rasulullah urang kiamah syafa'an beri dalam hidupnya minta amalan pangkai tariwang lam kubur temas segolong tubuh gebala negafan pangkai tariwang amai terbenam dalam hidupnya minta amalan pangkai tariwang lam kubur temas segolong tubuh gebala negafan pangkai tariwang amai terbenam salli wa sallim sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi
وصحبه أجمعين محمد وآله وصحبه أجمعين